Şu an etrafımızda geziyor. Geminin etrafında dönüyor. Tur atıyor. Yani artık müdahalecik geminin önünü kesiyor şu an. Militer Zionis Israel mulai melakukan penyerangan terhadap armada kemanusiaan global Sumud Flotilla yang saat ini dalam pelayaran menembus blokade Gaza. Dalam siaran pers resmi yang disampaikan Steering Committee Global Sumud Flotilla, dikatakan Angkatan Laut Penjajah Zionis Israel pada Rabu 1 Oktober 2025 dini hari melakukan upaya pembajakan terhadap 2 kapal utama dalam misi pelayaran kemanusiaan di perairan internasional menuju Gaza. Yani artık müdahalecik geminin önünü kesiyor şu an. Media relasi global Sumud Flotilla Hasina Katrada dalam laporannya menyampaikan 2 kapal yang diserang oleh tentara laut Israel adalah kapal Alma yang berbendera Inggris dan kapal Sirius berbendera Spanyol. Penyerangan oleh Israel itu menggunakan kapal perang. Serangan Zionis Israel terhadap kapal Alma berupa pengepungan dengan kapal-kapal bersenjata yang dilakukan dengan cara-cara intimidatif. Geminin etrafında dönüyor. Global Sumud Flotilla memastikan penyerangan yang dilakukan Zionis Israel terhadap armada-armada kemanusiaan yang berlayar di perairan internasional untuk menembus Gaza merupakan tindakan kriminal dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Sampai saat ini mengacu pada pengawasan pelayaran Global Sumud Flotilla tercatat 45 kapal yang berada di perairan internasional untuk menuju Gaza. Pemantauan dari Magic Mapping Global Sumud Flotilla, armada-armada kemanusiaan itu berada di radius 126 nautical miles atau NM dari bibir pantai Gaza. Müdahalecik geminin önünü kesiyor şu an. Gördüğünüz askeri. Vessel, they are intercepting us right now. We do not know how they will intercept us. I can currently only see one big military vessel. Şu an etrafımızda geziyor. Geminin etrafında dönüyor. Tur atıyor. Yani artık müdahalecik geminin önünü kesiyor şu an. Gördüğünüz askeri. Vessel, they are intercepting us right now. We do not know how they will intercept us. I can currently only see one big military vessel. Şu an etrafımızda geziyor. Geminin etrafında dönüyor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.